abakozi bantunga mu municipal council hatana basibana baringuruzo mu maderisa berarikirire nabo kutakwatwa bwanyuma y'abakozi babiri okwemerezebwa ha murumo kandi abandi abari kurenga mu rubatano abarumu na kansara okubeta ha polisi okukora statement ahabwa obushomanguzi. So ati twakimanyire twamanyisa Ministry of Finance kandi abakozi abo mpaho twabemereza ha murimo interdiction. So tutegereze kugira ngo ministry econdoze ahubwo nubone bamanya system bacondoze batugambire esente ndizibasa kwingana ziti ezabuzire. Ebyarebekereho mu kucondoza nibyoreka ngo abakozi ba municipal council barukora ombye sente batwire nibeshashura kandi babagane sente miliyoni 32 bitu nikiteberezebwa ngo hine nezinde zitwire nizibaganisebwa abakozi abandi ba municipal council. Ite turebere kurwa mu kwezi kwa mushanju 2023 kwisokwezi kwa mukaga 2024. So far ezo nzo turebire konka no basa kushanga boni baza kucondoza bamanye hariho ezindi departments ezatungire sente mu buryogo. Enshongezi ofisi ya RDC ntungama na polisi bahereze kuzitahamo okongera kuzicondoza. Bamwe habeserwa ha polisi babatire nyuma y'imitehimbwa abandi bari mu town crack barekurwa ahari polisi bondi bitine nabandi bacesherekere. Ebi byona byizireho bwanyuma yo koreka embozo mu makuru gita gacencwire sande hwire y'abatura bacinjire ofisi za ntungama municipal council ahabwo bushomankuzi kandi bwanyuma yo kutandika kubacondoza ekijemeserize meya kwetaho urukiko atyo akatandika kuherana. Kabayina banwa basapoti ikintu ejo umuntu ni hoyina magezi make. Meya Kafureka atabucira abanyantunga amabaru kumusubaho ubwo bushomanguzi. And I want to assure you from today ni wabagaraganje ni sente zinyine tingaze munaseza tikaza zikaho because mashiki nini akaminje muno toke tutakuzmarira hati some months multiplying, you know that. Yes. Moshime yawaka yatatereza ka report ali akarora kabuzire yes na chimanka kabakaro kariya ka municipality bikapu pachira kajya dukatwara hata kitu kaboraho rwagati hati mbweno nyoka kasa yakonde mkeyo nakabuza banyeseza abantu nyuma nabo bakambuza kabagira ntimburize bayiza yakora strike ninga bakija council nabo bakora umushango nayo wagira ngo mataka wagira ngo ntungo municipality tubakwiba mataka offices za Eastern ukatugambira aho tujye mu council wagira ngo magezi minister webyanga akakwereza urusarwo ngo tuguze cyo poroti so minister kuyizira kandi wagira ngo taragizire ki minister yagira ngo takakagarusa kandi takakwereza gabara ahabwa TV West nde Elias Rutugusa.